Акшамлар хайыр, бүгін Қырым ишгалінің 692 күні. Эфирде Заман, студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Домыз гриппі Қырымға келді. Бұл малыматны Қырымның баш санитар экімі Наталья Пеньковская таздықлады. Бірінші вақиянны әнді ресми шекілді қайт еттілер. Пеньковская білдіргеніне көре, елінің башында гриппнен да еді инсан қасталанған. Ләкин олардың талил нәтижелері да белледі гел. Оларда да H1N1 домыз гриппіні белгілей білелер. Бұл да yüksek көстергіч дегелдір. Украинада домыз грипп қасталығындан ән азындан 51 инсан әлек олды. Çantalar yerine çanalar, gali yerine ise karobalara. Респиратор hastalıklarına testten katılması Херсон, Одесса ve Ivano-Frankivsk'ta okul yurtlarının kapatılmasına sebepçi oldu. Koşma tatiller Kiev talebelerinde de peyda oldu. Я провожу время вот здесь, в парке, катаюсь на горке, на санках. У меня еще дома лежат лыжи и лежит тарелка. Потом будем наверстывать уроки, мы делаем. Мы вот утром встали, уже сделали все, что нам задали. Karantinge bakmadan Kiev'de vaziyet gün-günden fenalaşa. Hafta sonuna kadar paytaxta grip epidemiyası bekleniliyor. Virüs testten katılganını hekimler insanlar gerek vakitte aşılama yapmağanının anlatılar. Ama yapılsa da faydası çok olmaz, deydi doktorlar. К сожалению, вакцинация, как бы сейчас ее не рекламировали, но я вам могу сказать, что на пороге эпидемии ее проводить фактически нецелесообразно, потому что вакцинироваться людям надо было сентябрь, октябрь, ну, хотя бы перед зимой. Hekimler aytganına göre tedavilenuvi birden başlamak gerek. Virüsқа karşı ilaçlar birinci 48 saat içinde yardım ediyor. Нема нічого страшного, якщо одразу при відчутті людини, що вона починає хворіти, прийняти противірусний засіб. Я вважаю, що це буде абсолютно нормальною нормальним і здоровоглуздим початком лікування. Gerekli ilaç hastanelerde yeterli kadar yok. А что еще противовирусное есть? А вот этот самый популярный, который Тамифлю. На складе нету. Ukrayna Sağlık Saqlaf Nazirliğinin malumatına göre gripten bugünkü günde 46 insan elak oldu. Elvina Sidbulayeva, Ilya Smirnov, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. Қырым татарларының сүргінлігіні геноцид оларақ танымаға теклиф етілді. Қырым татарларының Бүтін Дүния Конгресінің ижра шура азалары Дүния мемлекетлерінің парламентлеріне Қырым татарларының 1944 сенесінің сүргінлігіні геноцид оларақ танымасы ақында мураджат йолламаға қарар алдылар. Кечкен сенесінің ноябрь айында Украина юқары шурасы Қырым татарларының ана ватанından сүргінлігіні геноцид оларақ танынды. Ишгалчилерінің Қырымда әрекетлері есе Қырым татарларының етноцид оларақ белгіленді. Напередодні особливо чергової дати трагічної депортації кримтатарського народу, всі помітні такі діаспорні організації мають вже звернутися до своїх парламентів своїх країн, де вони мешкають, і будуть проводити відповідні такі консультації з політиками, щоб такі рішення були ухвалені парламентом інших країн. Rusya tarafdары Қырым әрекетінің лидері Ремзи Ильясов меджлис қарарларының лағу етілмесі бойынша комиссияны тешкіл етмеге теклиф етті. Бұны Қырым муфтияты тарафындан тешкіл етілген конференция девамында білдірді. Бұл ғайеге инкишаф әрекет рейсі Ескендер Белялов да қол тұтты. Ильясовның білдіргеніне көре комиссия муфтият еле Эвел Милли Меджлис тарафындан қабыл етілген қарарларыны бақып чықажақ. Олар үшін өнемлі олмаған қарарлар есе лағу етілежек. Ремзі Ільясов і декілька ще осіб йому подібних, вони зараз виконують роль таких, знаєте, сторожових не псів, а собачок від цього окупаційного режиму. Рішення Меджлісу ніхто не має права відміняти, окрім Курултаю кримсько-татарського народу. Отже, подавляючи більшість делегатів Курултаю кримськотатарського народу, які обрані були безпосередньо кримськими татарами у 2013 році, вони залишаються вірними своїй клятві, вони залишаються людьми, патріотами своєї землі, і вони ніколи не підуть на подібні кроки, які очікуються такими, як Ільясов.
Гривна ucuzlaşa. Bugün $1 fiyatı 27, гривнаны евронын fiyatı ise 29 гривнаны teşkil etti. Ekspertlerinin işandırganlarına göre гривнанын ucuzlaşması bir yıl devamında esaslı değil. Lakin Milli Bank гривнанын pahalaşması için bir hareket yapmay. Зараз немає жодних економічних підстав для девальвації гривні. Але вона триває. І це вже штучна девальвація, як наслідок лише продовження чергової хвилі валютних спекуляцій на валютному ринку, які проводять банки, допоки не припинить НБУ разом з урядом валютні спекуляції, ми будемо мати девальвацію гривню, повторюю, штучно, бо жодних економічних підстав для девальвації гривні вже немає мінімум рік. Kırım'nın Rusiyeli hakimiyetinde denişmeler. Bugün Yarımada'da Rus memuriyetinin vice-premieri Evgeniya Bavыкina öz isteğiyle işten boşatıldı. Endiden son o Sergey Aksionov'un yardımcısı olacak. Bavыкina yerine Kırım'nın Rus memuriyetinin İktisadi Büdjet, Maliye ve Vergi Siyaseti Komitetinin sabık reisi Vitaliy Nakhlupin tayin edildi. Nakhlupin yerine ise Kırım'nın Rus memuriyetinin Devlet Şura deputatı Igor Lukashov geldi. Böylece Sergey Aksionov'un da bir 9. muavini peyda oldu. Kırım'nın Rus memuriyetinin yanı vice-premieri Ahyar'nın Şehir Mulk Departament sabık yol başçısı Oleg Kazurin oldu. Kırım sakinlerine online şekilde Ukrayna mekteplerinde okumağa ruhsat verildi. Ukrayna Tahsil ve İlim Nazirliği'nin saytında Kırım talebelerine okutacak mektepler cedveli derç edildi. Bu mekteplerde Kırım talebeleri ekstern ya da online şekilde tahsil alabilecekler. Bunun beraber saytta Ukrayna Ali Okul yurtlarında okumağa kirmege isteyen mezunlar için malumat var. Ato zonasında geçken gün devamında Rusiyeli cengaverleri 47 kere Ukrayna arbilerine karşı ateş açtı. Minsk anlaşmasını ve tinçlik rejimini bozup cengaverler Ukrayna позицияларına karşı гранатомет ve бронетехника vasıtasıyla ateş açtı. В зоні проведення АТО ситуація залишається напруженою. Бойовики продовжують вести вогонь по нашим позиціям, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети, гранатомети та навіть бронетехніку. Неспокійно було на Донецькому напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї проросійські налаштовані сепаратисти обстрілювали наші опорні пункти неподалік Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та шахти Бутовка. На Маріупольському напрямку знову загострилася обстановка в Широкиному. По нашим бійцям, які тримають там позиції, ворог вів вогонь з мінометів та гранатометів. Загалом за минулу добу проросійські бандити 47 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО. Donbass'ta Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti DNR temsilcisi Aplot gruppirovka cengaverini yakaladı. Cengaverler tarafına geçip yakalangan Jerzhin sakini Rusya'da harbi hazırlık gördü. DNR teritoriyasında o silah ile blokpostlarda hizmet edip Rusyalı harbi teknikasının idare etken edi. Пошел воплощение с целью заработать денег. В Снежном я неоднократно видел российские танки, пушки, БМП. Однажды я видел комплекс БУК, который с Торез заехал в сторону Российской Федерации. Также я видел постоянно прибывающих российских солдат. Транзитом их везли на боевые позиции. Пока я был в Снежном, местное командование начало беспредельничать. Воровали деньги у нас и у простых людей. Я раскаиваюсь в том, что я работал в ДНР. Прошу меня простить. Готов помогать, чем смогу в борьбе против российских наемников. DNR ve LNR bu koz kapatması Donbass'ta Rusya'nın profesyonel arberileri cenkleşe. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in sabık matbuat katibi Mikhail Kozhikhov'un sözlerine göre teröristlerinin komandirleri ve onların hareketi bu Rus propagandası. Ve eğer de Rusya ile sınır kapatılgan olsa ziddiyet tez vakitte yekünlenecek edi. 4 года был на войне. Так вот я абсолютно точно знаю, что никакой Моторола не в состоянии привести в движение 20-тысячную группировку войск и организовать котел под Иловайском или под Мариуполем. Я точно знаю,
Ну, как бы не потому, что мне кто-то об этом сказал, а просто по-другому не может быть, что этой группировкой должны руководить люди, у которых как минимум диплом генерального штаба. Это должны быть сработавшиеся, знающие друг друга, привычные друг другу люди. Люди, которые оттуда приезжают, их очень много в России, как известно. Они говорят, что если была перекрыта граница, то проблема Юго-Востока закончилась бы очень быстро. Данскlı казаклар Путин için женклешмеге истеми. Bunu казаклар атаманы Анатолий Беев білдірді. Топлашыв демавында атаман Путин тарафдары ile давалашмаға башлады. Дава казаклар Русия хакимиетіне қол тұтсалар, олар için келер насыл олacağı için пейда oldu. Беевнің ишандырғанына көре олардан женкте атеш açmak için canlı cesetler yapmaға isteyler. Что с этого будут иметь казаки за то, что они пойдут защищать путинскую власть? Вот конкретный вопрос. Да, что будут иметь казаки, казачий народ от того, что он сейчас пойдет защищать путинскую власть? Хороший вопрос. А кто вам сказал, что мы собираемся защищать эту путинскую власть? А кого вы собираетесь защищать? Кого? Я вам сейчас поясню. Турки 300 лет назад казаков приютили. Некрасов. Да. Заветы которого мы чтим и которые у нас за основу в ЦОДК. Так? Почему? Турки нам сейчас не враги. То, что они Путина хотят снести, да и хрен с ним. Что он нам дал, Путин? Хорошо. Почему вы сейчас готовите пушечное мясо для Путина? Договариваетесь с Министерством обороны, со всей этой шайкой. Понятно. А я Путину служил 25 лет, с Путиным служил государству. Нет, все, Путин что будут иметь казаки? Свободу ли, землю, свое государство? Что? Или гробы, кресты? Израиль Гарп мемлекетлерінің Русияге қаршы көрсетілген санкцияларына қол тұтмай. Юниан білдіргеніне көре, бұны Украинада Израиль элчісі Елиав Белоцерковский. Киевде дипломаты без галстуков матбаат клубының топлашуы девамында білдірді. Оның айтқанына көре Израиль озы араб девлетлерінің санкцияларını яшай. Элчінің ишандырғанына көре бойлы усул бірші чезіп оламаз. Айтқанына көре бұл Израильның принципиаль позициясы. Оның үшін девлет санкция ларға қошылмай. Бұнен берабер Белоцерковскийның қайт еткеніне көре, Израиль Украинаның территориаль бүтінлігіне қол тұта. Ләкин Израильның Русия ile базы бір умуми ишлері бар. Австрияның Шенген анlaşmasının bozuluvu Украина vatandaşlarına tesir etmeyecek. Bunu içtimai ağda Австриядaki Ukrayna'nın vekiliyetli elçisi Alexander Şerba bildirdi. Onun aytqanına göre Ukrayna vatandaşları için bir şey denişmeyecek. Lakin endiden son Ukrayna vatandaşları diğer Avropalılar gibi Macaristan, Avstriya, Slovenya, Avstriya ya da Avstriya, Almanya sınırını avtoban boyunca geçkende nefbette turup ozunun pasport ve vizasını göstermek gerekler. Diğer denişmeler ise olmayacak. Ukrayna har esirligine daldı. Devletinin cenubi ve merkezi tarafından yollar kapalı. Bundan sebep yüzlerinin arabalar blok edildi. Kurtarıcılar kar tuzağından 300'ge yakın arabanı çıkardı. Ağır vaziyet Nikolaev, Odessa, Kirovograd ve Dnipropetrovsk vilayetlerinde hüküm sürüyor. Bu yerlerde hem yengil hem de yük arabalarının hareketi lağu edildi. Bazı vilayetler ışıksız kaldı. Sinoptiklerinin tahminlerine göre kar yağması bugün toxtatılacak. Lakin ayaz yakın günlerde daha da şiddetleşecek. Avariyaları sıfırdan aşağı 24 dereceni teşkil edebilir. Yarımadada fırtına, hafif boran ve buzuluklar beklenili. Bugün akşam havanın harareti sıfırdan aşağı 10 dereceni dağılı, yerlerde ise 13 dereceni teşkil edecek. Sinoptiklerinin tahminlerine göre yakın günlerde yarımadada kar, tuman, yollarda ise boran ve buzuluklar beklenili. Bunun beraber yelinin esmesi güçleşecek. Yel saniyede 22 metrege kadar esecek. Bundan sebep Keriç parom geçitinin işi toxtatılabilir. Bu sonki haberimiz edi. Keliniz bir-birimizge destek göstereyik ve daima birlikte olayıq. Sağlıqмен қалыңыз.